Şimdi демалып бүттү. Понедельник. 22 болуш керек. Bismillah деп турамыз. Жақын жерден заявка алғам, ошоға барышым керек азыр. Воскресенье күнү эле алып даярдап койгонбуз да уже. Соглашение кылыпчы. Макулдашып дегендей. Дестим бе. Чедек жарым саат экен, Через МСД сейчас платный болуш керек. Через МКАД айдайт окшойбуз. Үйдөн ачкан бойдон унутуп калдым го, жакпай. Кирип сураштыра алчу, эмне кандай болду экен дегендей. Шлагбаумду ачтык, эч кандай маселесиз элечи. Вот там направо сразу. Ворота заедешь, до конца идешь. До конца. Спасибо. In 200 meters, you will reach your destination. Менин навигаторум туура эле алып келиптир, значит. Демек. Элит дизайн. Капталынан жүктөйбүз дешкен. Кандай кылып жүктөшөт экен? Эмне жүктөшөт экен? Кызык. Канча дагы. Мурапай жакын коюп коюптур да. Аралыктычы. You have reached your destination. До конца где-то там, да, до конца десе. Здесь разворота нет, видишь здесь? Да. Вон там перекресток, там разворачивается. Там придется, да? Задом заехать, да, получается? Катыш керек өткенде. Қысқасын айтқанда. Қайрадан артқа шығып кететін. Бурушқа тура келіп қалады екен неге бір жердечі. Машинаны өткөрүрейін анан. Коркконум куйругу мына оң жакка тийип калабы деп эле ошондон чочуладым да. Азыр эми ошол жак аркасы менен кириш керек. Куйругун бурчка жакындатыш керек да болушунчачы. Ошондо кетпейт наркы жакка. Эми түздеш керек. Кайра сындырыш керек. Кайра сындырыш керек. Кайра түздеш керек. Кайра сындырыш керек уже. Все.
Үнтүздө берсек болот. Ушундай приключениялар да биздечи. Эми кирип кетип атсам, бул машина чыга турган болуп калган экен. Ушуну кое бердим кайра. Алды кайдап. Эми айдай берсек болот. Таза. Saat 9-га деген болчу погрузка. Мен эрте келген болчумун өзү. 8:30-да келдим. 8:30-га деле жетпей келдим окшойт. Ушунысы дагы. Разворот кылып келгиче уже 10 мүнөт өтүп кетти. Чыныгы экзамен өзү ушундай жерде болот да. Эми баягы биринчи жолу келгениңдечи. Ошо окшогон жерге биринчи жолу келсең. Достор, азыр ошол чекеде турган воротага коем азыр. Бүгін 20 тонна екен достар. Көрініп тұр? 19-20 тонна да ташты. Плитка ор болады екен. МСД менен барамдағы Ярославский шоссе М8-ге түшем. Анан акырына чейин ушул М8 менен барам, М8 менен. Ушундай көрүнүштөр достор жолдо. Ярославль, Москва жолдогу аябай тоз негизи. Жолдун бир кыйласын өтүп койдук. Көп бөлүгүндө сен дагы болот.
Дагы 1,5 саат, 2 саатка жетпегендей убакыт калды да. Бара турган жерге. Бирок азыр Camera ahead. Speed limit 60. жолдон токтоп намаз окуш керек, чай ичиш керек. Ошого бир остановка кылыш керек жолдончу. But no action. He loved to imagine. Siz de aşpaz atan okşaysız çıktı bir tane artıra. Узактан кириш невозможно экен. Бардыр. Как раз нужно желез. Тесте заквартал, иначе. Узактагы мындай. Мусор тосуп калып кеткен болсо, мында айтып алып турганын айдасам кетчү да өзүчү. Азыр мына мусорду алып атышат ушул жактан. Бул жактан мен кирдим, нар жактан пятерочка кирди. Ортодон мына каяктан пайда болуп калды билбейм иши бул кичинекей машина. Бул да келип алып өзүнүн ишин кылып атат. Иши кылып пятерочканын машинасын өлө кыйнадык да. Бечене пятерочканын машинасы жанатан бери оңго солго айдап атат. Бир жагына тизлейин деп. Мына жакка коюш керек да, мына эмегечи. Кичинекей рампага коюш керек. Шака кое албай кыйналып атат.
Ақырқы полетті түшір атауыз. Шымен өмітпе. Кранын астынан алысырақ тұрыш керек өзі. Опасный, да? Любой момент ұстап қойыш мүмкін ғой. Аз машинаны жауамын бұл жағынан уже кейінгі заявкаға жөнеймін да. Көрейінші, какой обзор болады. Нормально. Да, біраз басырақ қылыш керек дейін. Енді нормально болшы. Все, удачи вам. Все. Документы проверяли, все нормально. Все, удачи, брат. Бір шыққа тіргенде жақсы болады. Шыққа тірбеді. Мына мен алып келген плиталар. Мына квадратный болып тұрады ғой. Ұшылар. Нарқылар модан келген екен. Бошатқынды болсын. Аз жүрістен бошатқынды. Мына жаулы да, қатты да. Бошатқынды болсын. Қайырлы мұнын тартып тұрып. Бір-екімден қалсын, уже бошап болады. Қаттырғанда. Ошан әлі тескерсіз. Үстің күні қармап тартып. Қашан болды. Қиын болады дедім, әлі оңайлы шықтым да. Ошентип Москвадан Ярославқа болған рейсіме аяқтадым. Ушул жерден тоқтатайын видеоны. Уласам улап кетіп жүрдей. Азыр Ярославтан қайрылы шина жүктейбіз. Шина жүктеп қайрылы ошо Москваның Домодедово шаарына алып барамын. Видеоны көріп, жаққа
жаққан болса, лайк басып қойыңдар, жақпаған болса, дизлайк басып қойыңдар достар. Аманшылықта, тыныштықта көрішелі.